هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن Aksi apa ini? Aliansi Mahasiswa di Tenggara, Pak, mengutarakan nasibnya, mengutarakan isi hatinya untuk penolakan RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan di sini kami hanya menginspirasi teman-teman di luar sana bahwasanya di sini juga ada mahasiswa. Karena itu tidak menjadi urgensi di sini. Kenapa harus ditetapkan? Kenapa harus diikuti? بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. Terima kasih, Pak. Dalam rangka apa tadi mahasiswa datang ke sini nih, Pak? Jadi pada hari ini kami jajaran Polres Aceh Tenggara memberikan pelayanan kepada mahasiswa gabungan Aceh Tenggara dalam rangka menyampaikan aspirasinya kepada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Alhamdulillah dalam waktu mungkin kurang dari 1 jam semua aspirasi mereka sudah tersampaikan kepada DPRK yang nantinya pada prinsipnya kami hanya memberikan pelayanan kepada mereka berupa pengamanan. Nah, pada intinya inilah upaya kita bagaimana setiap kegiatan masyarakat dan penyampaian aspirasi masyarakat ini kita sampaikan kepada DPRK ini bisa tersampaikan dengan jalan dan dengan baik, tentunya kita dengan upaya-upaya persuasif. Jadi kita menggunakan sarana kontak, membagikan bunga, memberikan sedikit minuman kepada mereka dan kepada seluruh anggota yang melakukan pengamanan sebagai bentuk solidaritas, toleransi, karena pada intinya kita semua adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟
هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكون